Assalamu alaikum tonlar. Aldığınızlarda Lada 07 2008 жылғы. Кыймылдаткычын көлөмү tonlar 1.5. Motoru инжектор. Sizlerge азыр ички салондору көрсөтөлү. Кемчилиги сыртында гана кузовунда гана кемчилиги бар. Калганы бери жакшы, кадойлору жакшы, мотору жакшы tonlar. Моторуна көрсөтөлү азыр. Baası 100 bin tonlar. Daha çürperi bulut. Baası 100 bin. İnjektör motor. Nomerde görüyorsunuzlar tonlar. Şu nomerge çalabilirsiniz. Tarigimiz Çapalak Una bazarına jetpey tonlar. Sol jaka 500 metreden bu jaka girip ketesizler. Başkalarga bölüşüp koyuңуздар tonlar. Daha çürperi bulut. Assalamu alaikum. Сонун жардыма тартуулайт.